amma dhaggeeffadhu siin jenne yaa booguurii gurraa fudhadhu yaa nama milkii irraa boruu barbaadu jirtu waan qabdu masjiidul furqaanii kennadhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu warri biyyaa xiqqaa guddaan keeysaniif yaa warra yaabataa isin hundinuu gurraan na dhageeysaniif diin islaamitti afaan isinii habartuu kulliin ijoollee teeysaniif osoo sheekarraa quraanan barree rabbiin hin fuudhin umrii teeysaniif maaliif aaminiin jabeeysine keeysaahu yaa ganda furqaan gurraan na dhageeysaniif istiin godhu eegaan dhufee fuuniin dubbadha waan callisu dhukkubsataa islaamaa hundaahuu rabbi nu haa fayyisu huqqataa namaasaa warra biyyaa hunda rabbi nu haa gabbisu ustaaz Muhammad Ridwaan guutuu addunyaatti rabbi nu haa mul'isu diin islaama si dhalatee guddatee meeree nu haa lalisu aduwwii oromoota oromiyaa juntaa wayyaanee bakka jirtu rabbi si haa sablisu. Masjiidul furqaan yaabataa bal'aa gandameettoo ijaarame gandoota naannoo taraa hundarraa hamma dandeettiidhaa gargaarame ustaaz Muhammad Ridwaan sababa isaatiin masjiidni furqaan asi jammarame yaabataa bal'aan masjiidul furqaan gargaaruu qabaa walitti dammarame yaa warra biyyaa doynoomuu yoo baattani yaa dhiiraa yaa dubartii taamma duraa rabbiin isinii araarame mirqaana gudda qabdi kayroo qarreen biyya tana anilleen bagaan ustaaz Muhammad Ridwaanii yaamame keeysaahuu ganti furqaan gurraan na dhageeysani keeysaafuu yaa warra yaabataa gurraan na dhageeysani mana dadhabaa keeysanii gamtaadhaan duraanuu ijaartani dhiiraa dubartiin keeysan duraanuu diin islaam keeysatti fuuldura deemaa jirtani duniyaa akhiratti isinaa milkeeysu abshir jaanitu jaartani as booda milkooytani finfinnettuu fooqiinuma jaartani yaa qayroo yaa shamarree biyya tanaa baga diinii laffaatani kan abbootii kan aayyotaa